Ini rombongan 89 nah. Rombongan 89. Ini Pak Endang, ini Pak Jumari. Nah. Yasian Jo. Ini hari Yasinan. Nah. Ini ibu-ibunya guys. Ini ibu-ibunya cantik-cantik nih. Nah, aduh gaya semua tuh, lihat. Ya. Nah ini, dadah, dadah, dadah. Ini ketua panti apa Mbak? Al-Islam, oh. Hah? Al-Islam. Oh, panti Al-Islam di KM 11. Sampai dulu. Hah? Oh, KM 10, sorry Mbak. Mau makan pindang rumah. Ya, sebelahnya Mbak ya. Iya. Oke. Cara yasinan nih. Nah, ini Mas Sunar Sukorjo. Oh, nunggu sekolah. Monggo Pak. Nunggu gini baru ya. Ini anak-anak panti asuhan Al-Islam di KM 10 nani anak-anaknya. Tuh rame tuh. Anak-anak panti asuhan Al-Islam KM 10. Ini anak-anaknya nih. Sama Pak Jadi ketemu Pak Jadi. Oh iya, sudah hilang. Enggak mau dia. Masuk dia mau masuk dia. Dia pasti. Ini Pak Kiai kita Pak Sarji nih, baru datang Pak Sarji. Nih Pak Sarji nih. Enggak Pak. Enggak Pak. Enggak Pak. Jauh sekali. Salam lagi. Salam. Nah, kan sama aja duduk Pak. Ya enggak duduk bawah berarti. Mas, duduk. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mewakili Sahibul Hajat pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran. Memperingati 100 harinya almarhumah Eliana binti Edi Suparno. Untuk tertib إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين صلى العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول ولا أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي هم مقود وجعلنا من بين أيديهم مرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
صيحة واحدة وإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به حتى عاد كالأرجان القديم فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل ساعة ولا مكان فيه وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فما نعمر ننكسه في الخلق ولا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Sadaqallahul azim. Kirtima Tika ulama Zakroka Makiruna Fala amrika ghafilun Allahumma salli Asala salati ala Asan Salat. Mas Jais ini. Ini Mas Jais nih. Iya, Mas Jais ini. Gimana Pak ya? Masuk apa ya? Tenang. Nah. Oke. Kampung Tojo ini. Ini sampai lempok. Lempok nah. Sudah. Selamat saleh. Bapak, saya sebagai tuan rumah terima kasih. Semuanya mohon diberikan segera berkat untuk berbuka puasa, semoga bisa diterima ya Pak. Ya, alhamdulillah. Balik Pak. Ya, makasih ya Pak. Ya. Oh Pak. Woi. Sehat, alhamdulillah Pak. Sejak puasa dulu. Aduh, Pak RT kita. Yang sudah kantin. Iya. Ya, nah. Oke. Pak Nur dia panggil. Halo, ini panti asuhan Al Islam. Nih. Dadah. Ican dadah Om itu. Dadah Chan. Oh, dadah. Nah, ini ibu-ibunya nih. Masuk Facebook nih. Bukan Facebook lagi nih, YouTube di Yayan Dul TV ya. Yayan Dul TV. Mantap. Nih. Sudah, ini yuk. Sama sekali. Oh, lagi melo kok mati. Ini acara pembringkes-bringkesan. Sampai ke bringkes-bringkes koknya. Woi, langkah rajin lempo, woi. Nah, ini apa lagi nih kentong ini. Acara udah selesai. Dari Yayan Dul TV. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.